Gospođo predsjednice. Europska unija vodi izuzetno konstruktivnu politiku prema svojim bližim i daljim susjedima, no ponekad kad to trgovačke i druge okolnosti dopuštaju i traže i zanemarujući neka temeljna načela. To se onda zove realpolitik. A za narode Sahela ta realpolitik znači zanemarivanje nekih temeljnih prava. Pravo na korištenje i uživanje bogatstva vlastite zemlje, pravo na očuvanje i unapređenje vlastite kulture i nacionalne baštine, pravo na izražavanje javno i protestno vlastitog mišljenja. Dakle, ta temeljna prava naroda Sahela i na kraju njihovo pravo na samoodređenje realnom politikom guraju se u stranu. Sve su to, zajedno sa drugim ljudskim pravima, stvari koje ovdje u Europi uzimamo zdravo za gotovo. Ne bi si smjeli nikad dopustiti da šutimo o tim pravima kad se radi o drugim ljudima, bez obzira koliko riba postoji u moru tamo da se uhvati i koliko fosfata postoji u tim zemljama koje se mogu eksploatirati. Hvala vam.